I onda su ovi iz benda se šalili. Kaže, za malo ode haljina skroz. Na svadba, teškite ora bez gajle gi igraš? Što mu bre ne valja posao, šta je bilo? Pa sve držim daljinski da promenim kanal kad krene se ljubi sa ženama. Ja sedim na aerodromu, čitam novine i pijem kafu. Neko prilazi i kaže, izvinite, ali slobodno da sednem ovde? Ja kažem, nije slobodno. Pa jesi sigurna? Ja pogledam, podignem glavu, ono Zdravko Čolić. Imaju u sebi. Mislila sam da je zemljotres. Kako se čustvaš? Odlično. Dobro je? Neću da zvuči kao fraza, ali iskreno, toliko sam često u Makedoniji, toliko često imam koncerte ovde poslednjih godina da se osjećam kao kod kuće. Ама и убаво те прима македонската публика. Da, sjajno. Moram da priznam. Ja inače imam jako dobru publiku i lepo si rekao u regionu, ali ovde je nekako posebno, ne znam zašto, da li zato što imate stvarno vokale fantastične i verujem da se neguje taj kult pevača i dobrog pevanja i... Ако е тоа вистина, тоа значи дека посебно ти е мило што те сака публиката во Македонија. Да. Нема да... Импонуем. Така? Тоа сакам да кажам. Така? Браво. Ти е драго. Bolje artikulišeš u stvari ono što sam htela da kažem. Така, она така те купува на прва, па ти после знаеш. Мислим. Па ти после видиш šta ćeš da me pitaš. Да, нели? Ретко кога, сериозно ретко кога се случило, но ретко, да сопруг и сопруга биле во емисијава. Бил претходно твојот сопруг. Заедно или одвоено? Види, биле и заедно се случувало, но во твојот случај одвоено. И чисто сега да пуштиме миг од гостувањето на Иван Босичич пред некој си 6-7 години, може 8, па ќе се вратиме. Ајде да видиме. Може. Ај па, пукни соро, моју драгу да љуби, беле груди да јој загрни. Pa da, kako da ne. Sećam se tog snimka i ova emisija, evo i od mene aplauz. Ova emisija je bila sjajna i mi smo to posle i gledali na YouTube. Da. I čak su neki snimci bili viralni, jel tako? Да, па отиде по регион, едно друго. Мада не е тоа прв пат за твојот сопруг. Da. Фантастично пее. Drago mi je da je pristao da peva. Prvo, retka su njegova gostovanja gde on ide, gde se on pojavljuje, jer vama glumcima, mislim, dobro, ne mi pogrešno me shvatiš. Ako, prihvateno. Da, ali nekako, kad me pitaju kao, zašto glumci ne idu po emisijama, vi pevači idete? Pa zato što glumcima nije to neophodno. Oni kad snime film ili seriju, produkcija sve odradi za njih, ali tako? I bilborde, i reklamu, i radio reklamu, i premijeru filma. I vama nisu potrebni mediji kad objavite pesmu ili kad imate koncert da idete da to reklamirate. Da. Или театарска представа. Сега па ти цело време Tako je, a u neku ruku vam je гледаја lakše. представата. U neku ruku vam je lakše nego Па nam. добро. Да. Иван е фантастичен и морам да ти кажам дека ми остави многу убав впечаток, многу сличен на впечатокот што ти ми го остави, дружејќи се со тебе, бидејќи вие сте ретки, ти кажам најискрено, од позиција на оваа страна на студиото, нели, каде што гостиното е ваму. Да. Многу некако down to earth, како што вика, многу нормални, многу сталожени, насмејани, природни луѓе. Природни е клjučот. Знаеш, природни. Некако се чувствува кога некој пробува да биде тоа што не е, од X причини сега тоа. A to publika provali. Да, мислиш? Da. Mislim da provale. Iskreno... Не можеш кариера да направиш лажејки, мислам лажејки. Da, može neko vreme, Нели може? ali, pa neki da. Ali vremenom ne mogu da izdrže kontinuitet pretvaranja. Значи не може да станеш Здравко Чолич со глумење. Tako je, ne može on da glumi 50 godina. On je takav kakav je od početka do dana današnjeg.
I ja mislim da taj kontinuitet u održavanju tog nekog stila, ponašanja, pevanja, ophođenja uopšte prema ljudima, to ne može da se odglumi. Zato što kad tad u stvari možeš da padneš. U stvari, htela sam da nešto drugo kažem, a to je da potičemo, Ivan i ja, iz sličnih porodica. Imali smo slično vaspitanje. Kako? Pa upravo roditelji su nas vaspitavali tako da znamo odakle potičemo, da nikad to ne zaboravimo, da nas ne ponese slava. I koliko god to bilo teško. Ке го крстиме тоа како потрадиционално или како, пример, ти би рекла? Pa da, tradicionalno, ali zapravo, pa za mene je to prirodno, za mene je to normalno. Ja ne znam za drugo normalno. Tako da svako ima neki svoj sistem vrednosti i kad dođeš iz porodice sa takvim sistemom vrednosti, naravno da ćeš da tražiš takvu osobu. Mislim, koja ima sličan sistem vrednosti da biste mogli da gradite neki život zajedno. Naravno da smo različiti kao karakteri, ali nismo toliko različiti da ne možemo da imamo isti sistem vrednosti. Види, мислам, а ти ќе ми потврдиш или не, веројатно и сте знаеле што барате. Знаеш, веројатно сте знаеле каков тип на човек сакаш да имаш покрај себе, па кога си го забележала или тој те забележал тебе, лесно сте се препознале. Ме сваќаш што сакам да кажам, зашто денешниот систем на вредности... Да, nije zapravo sistem vrednosti sve, slažem se. Mora da postoji i ta neka, kako da kažem, kosmička прашина. Многу лесно ќе го препознаеш тоа. И баш е фино што ете таков тип на луѓе се заедно и представувате, да речем, еден вид пример за други. Pa hvala ti na tome, stvarno. Mislim, hoću da kažem, to je stvarno uspeh u današnje vreme i drago mi ako smo uzori bilo kome, ili deci, ili tinejdžerima, ili kako da kažem, i našim nekim savremenicima. Zato što ako smo pomogli samo jednom paru da opstane, mislim, nije teško opstati u današnje vreme, ali... Seko ima krizi, seko ima podemi padovi. Da, ali se zapravo sve tim nekim razgovorom, razumevanjem, mora da postoji dobar razgovor. Nema šta ne može da reši dobar razgovor. Dobar razgovor rešava sve. U svakom odnosu, u ljubavnom, u poslovnom, u drugarskom. Komunikacija. Da. Ako nema dobre komunikacije, nema dobre veze. Ni u jednom segmentu, ni u poslovnom, ni u privatnom. Što je mnogo poteško da se napravi od koga što zvuči. Teško je. Teško je i nekad se greši. Ali, Bože moj, ljudi smo, mislim, pogrešiš pa se ispraviš pa ideš dalje. Mnogo podobro je da pogrešiš nego da ne se ni obideš. Во било што. Tako je. Pa mislim, ne može biti savršen, niko nije savršen. Така е. Минатиот твој концерт, ако не се лажеме, во опера и балет, кој што остана запаметен по многу убаво, е сега и тие што биле во опера и балет, и да речем некој што може би сака по прв пат да дојде и да ја гледа Јелена Томашевиќ, што може да очекува? Pa oni koji dolaze na moj koncert i koji kupe kartu za taj koncert, znači oni su već moji slušaoci. Oni već slušaju moju muziku, oni već znaju moj opus, znaju prvi album, drugi album, evo sad Zdravlje Bože i treći, znaju sve ove singlove koji su izlazili do sada. Tako da znaju i da sam pevala kao dete izvornu muziku, bila sam solista folklornog ansambla Abrašević u Kragujevcu, dugo. I znaju svi da volim izvornu muziku da pevam. Tako da uvek iskoristim i neki deo svog koncerta, čisto malo da začinim atmosferu i uvek to naiđe na ogromno oduševljenje. A naročito ovde u Makedoniji kada otpevam Sudbo moja sudbino ili Makedonsko devojče ili Belo lice ljubam ja, zaista onako se iznenade. Neki ne znaju recimo pa se iznenade. A neki znaju pa se oduševe, što se opet desilo. A ги пееш тие песни во странство, да речем, низ регионот?
Пример во Босна, во Хрватска, во Србија, македонските песни да ги пееш во Љубљана или... Recimo, recimo Sudbo moja sudbino, da. Pevala sam na nekoliko koncerata i recimo ima ljudi koji ne znaju tu pesmu i koji me posle pitaju kako je ono, šta je ono predivno. Tako da na neki način i edukuješ svoju publiku u stvari. Pa da. Tako da volim da pevam i pesme koje nekako nisu mnogo poznate. Eto, jednu da im otpevam koju možda može nešto da im znači. Pa dobro, тоа е и, да речам, предизвик кај изведувачот, бидејќи сепак, како што кажуваш, ти тој што доаѓа како фан, ти го градиш, го моделираш на некој начин, бидејќи можеш да му дадеш нешто сосема ново, што не го чул, но сакајките тебе, нели? Сакајките тебе ќе го засака и тоа нешто. И веројатно имаш и ти еден вид улога на едукатор, да идните генерации ги научиш на нешто старо, под наводници, ама вредно, нешто што вреди. Stvarno jeste. Меѓу другото и овие песни. Hoću da kažem da mi je želja, i već dugo pričam o tome, da snimim upravo jedan takav album. Prosto neka stoji i sigurno će neki se i pronaći ljudi koji će to slušati. I pobornik sam toga da snimam i da radim ono što mi se sviđa, ono što volim, ono što je kvalitetno. Pa ne mora da bude sve trending. Nije sve trending. Nije sve u tome. Nego kad prođu, ne znam, godine, decenije, šta je ono što ostaje, šta je ono što ćeš i za 20-30 godina moći da pustiš i da kažeš ovo je baš kvalitetno. To je stvarno, mislim, zadatak svih nas koji se borimo za neki kvalitet u današnje vreme gde je sve instant, gde je sve hiperprodukcija, gde je sve jurenje nekih, kako da kažem, i trendova i pregleda i kao neko takmičenje se sve pretvorilo. Nekako imam takav osjećaj, ne želim da budem deo takmičenja. Ајде да замислиме дека сепак почнуваш да бркаш кариера на се што е трендинг да го правиш. Јас сериозно не мислам дека тоа нешто... Замисли мене као реперку. Јо, man. Така? Трап, сега, тоа, па. Да. Najsmešnije mi je bilo... Ajde, reci pa ću ti ispričati nešto. Тоа мислам дека не е ни долготрајно. Ти ќе можеш колку година, 2-3. Ти не можеш кариера да градиш од тоа. Može ako je kvalitetno i to. Ako да ги следиш сите трендови, као се што е трендинг, Не да sad ideš iz trenda u trend, nego postoje ljudi koji rade to na kvalitetan način i opstaju lepo u tome i to je njihov pravac. Од Бреговиш до Чолиш до сите тоа го правиле. Елвис Присли, ако земеш колку... Apropo i repera i trepera, imaš ljude koji to kvalitetno rade, predano, onako ozbiljno. I onda zaista opstaju u tome. A ima naravno i ljudi koji to ne rade kvalitetno. Sve stvar kvaliteta. I htela sam da kažem, prošle godine, pretprošle, je reper Nući izjavio da bi voleo da mi napiše pesmu. I ja sam rekla da mi pošalje pesmu, želim da čujem, zašto da ne? Mislim, otvorena sam za sve ljude koji imaju kreativnost da napišu i meni, recimo, koja ne pevam tu vrstu muzike. I ti ja ponudi Nući bebo. Međutim, on je izjavio da bi napisao neku kvalitetnu pesmu, pristojnu. Međutim, ja nisam zaista, kako da kažem, nisam znala opus muzički koji se izvodi. Međutim, moja bratanica koja ima u tom trenutku 15 godina me zove i kaže: tetka, ti moraš to da snimiš. Pa znaš ti šta je to? Pa znaš ti ko je on? Mislim, ja kažem, čekaj Đuki, pa nismo svi za sve. Mislim, pa nije tetka za... Mislim, ne mogu ja sad da idem, kako da kažem, iz ovoga u ono nešto drugo. Mislim, naravno da može uvek da se implementira nešto što je trendi u svoju muziku, ali isto da ne iskače iz mojih okvira. Znači, može da se ubaci nešto što je... Ali neki segment koji ne bi mene, kako da kažem, gde ne bi se sad ti iznenadio ili bilo ko od moje publike kaže šta je ovoj ženi, šta je se desilo. Pa da, ali hoću da kažem, nisam čak ni za potpuno sečenje tih, kako da kažem, granica. Treba isprobati sve. Nikad se ne zna šta može da ti, ali u onoj meri koja tebi prija. U onoj meri koja tebe ne ruši kao umetnik. Мислам, тука е клучот. Луѓето се сопнуваат бркајки трендови кога
не е нешто што го сакаат искрено. Ако ти искрено нешто сакаш, дури да излезеш надвор од што и да е оквирот, ќе го прифатат луѓето зашто ќе ја препознаат искреноста. Тако е. Нели? А веројатно тука е грешката, бидејќи ти мислам дека најубаво го каже, правам работи што мене ми се допаѓаат. Па ако публиката се пронајде, супер, имаме слични вкусови, значи. Јест, тоа е жива истина. И тоа е веројатно се што треба како... И за оно за чега ја могу да станем. Да, и тоа е веројатно многу убав совет за секој што се бави со музика или сака да се бави со музика. Просто прави го тоа што тебе ти е убаво и квалитетно, што тебе ти се допаѓа. Тако е, што е негде твој неки свет. Не можеш да излазиш из свог света. Кога беше дете, кога беше мала, што ти се допаѓаше? Каква музика? Кога беше тинејџер? Па јас сум одрасла у породици где су и мама и тата музички надарени. Мој тата е певао божанствено. Ми смо брат мој такоđe лепо пева, мој роđeni брат Darko. Mi smo svaki praznik ili svaka neka proslava, mi smo tatu terali, ajde pevaj nam. I stvarno je divno pevao. Znači imao i veliki raspon i divnu boju, međutim nije se time bavio, niti je želao tome da se posveti ozbiljno, da izgradi svoju karijeru. A nije imao ni takav životni put, nažalost. I tako da nekako mnogo mi je značila njegova podrška i mamina i njegova. A što работеше таткото? Tata je elektrotehničar bio. Sosema nešto znači. A mama je medicinska sestra i oni su potpuno ljudi van muzike, ali imaju muzikalnosti u sebi. A šta smo počeli pričamo? И значи на слава тоа било прекрасно. Таткото добро пее. Буквално. Значи сите кој прв ќе фати микрофон? Zdravko Čolić, Bijelo dugme, Zlatko Pejaković, Leo Martin, ja sad ne mogu ni da se... Davorin Popović. Koliko je on divno pevao sve te pevače koji imaju tu autentičnost u Bebeka i obožavao takođe. Znači imao je... Specifičnost. Da, a umeo je pritom to da iznese na svoj način. I onda sam ja uz njega počela to da slušam. Znači, kao dete, brat i ja smo počeli da slušamo sve te pevače. A onda sam posle, kasnije kroz život, i upoznavala te pevače i sa nekim od njih pevala. Možete misliti kolika je njegova sreća bila kad je video svoju ćerku da peva prateće vokale Čoli ili pevam s Bebekom ili sa Leo Martinom. To je stvarno bilo predivno. A kao tinejdžerka već je tu krenula Celine Dion, Whitney Houston, Mariah Carey, kasnije Alicia Keys, Chaka Khan. Oduševljavale su me pevačice koje pevaju nenormalno dobro. Ovo su teški za pejenje. A da, ali sam zato volala. A pazi, volala sam Simply Red. To recimo nije pevački sad prezahtevno, ali mi se sviđala ta muzika, sviđala mi se Sade. Sviđao mi se, dobro, Michael Jackson, mislim, kome se nije sviđala njegova muzika, George Michael. Znači, to su sve neke kvalitetni izvođači, kvalitetni muzičari i dobro, nabrojala sam sa naših prostora. Rani 90-ti, imala sam dobre te muzičke influencere. И како беше во Крагуевац растењето? Беше популарно да се слушаат тие или ти беше, да речем, како различна од другите, слушајќи ги Шаде и не, па јас сам била Шака Кан? Јас сам то слушала код куće, ali јас сам играла folklor. Ja sam bila folklorašica od 1. razreda do 7. pa sam postala solistkinja, pa sam gradila tu izvornu karijeru s Borom Dugićem, čuvenim frulašem. Se patuvаше mnogo со Mnogo smo društveното putovali, obišli smo celu Evropu. To je bilo božanstveno. Mislim, u vreme kad niko nije imao novca da putuje. To je... Пример, некој што е детенце сега би рекла, ако можеш да влезеш во фолклорно друштво, не се мисли. Jeste, to je stvarno neverovatna stvar. Obišli smo celu Evropu i sećam se da su to bila, pa i dan danas se sećam tih događaja sa tih turneja. I imam prijatelje koje sam stekla u samom KUD-u, a i na turnejama za ceo život. I dan danas, recimo, imam kumu u Švajcarskoj koju sam upoznala upravo kao dete, mislim, na turneji. И сега, после толку години, на свадба, тешките ора
Bez gajle ги играш. Да. Ne pitaj. Сите? Ali najsmešnije od svega, bili smo na svadbi Goce Tržan i Ivan je folkloraš, on je igrao 16 godina, znači duplo više od mene. I on kaže meni, hoćemo u kolo. Ja kažem, pa ne znam, znaš, sad igraju ljudi, ali nisu sad ajmo. On kolovođa, ja do njega. Znači, cela svadba je skočila, svi su ušli u kolo. To je bilo božanstveno. Znači, nas dvoje folkloraši. Да. Tako smo se primili, fenomenalno je Види, кај bilo. вас фолклорашите има еден таков момент на свадба, знаеш, момент на сега ни е шансата. Знаеш, као, нигде на Sad друго ćeš da место, vidiš. ама на свадба, Da. као ќе видиш. Sad ćeš da vidiš kako se igra. A znaš šta je fenomenalno? Ćerku nismo terali da upiše folklor. Ona je išla na ritmičku gimnastiku, na atletiku, na odbojku. Gde je sve išla? Ide u muzičku školu, 5. razred je niže muzičke škole, svira klavir. I došla jedan dan, kaže, mama, ide ova drugarica na folklor, mogu li i ja? Kažem, naravno. Го чекав овој ден. Hvala ti Bože. Ali bukvalno, ja nisam mogla da verujem zato što nismo hteli da utičemo na nju. Jesmo u vrtiću nešto, u vrtiću igrala, ali nije pokazala neko interesovanje. I ja sam bila u fazonu, dobro, ne mora, što mora da igra, što mora da peva, pa ne mora dete ako ne želi, mislim. Svi to očekuju zato što smo mi u ovom poslu, da ona glumi, peva, igra. Не мора. Ако неće, не мора. Ама како тебе со татко ти, знаеш, таткото искрено го сакал, не знам, тој тип на музика или што е, да тебе природно ќе ти биде да го засакаш тоа. Така и ќерката. Врло могуќе. Знаеш, ти не со сила, него гледа кај тебе искрена љубов кон нешто и Sad lepo si mi dao šlagvort. I sad ona je krenula i ja pitam pa kako ti je? Ona kaže pa odlično, baš mi je lepo, aj vidjet ću na sledećoj probi. Na sledećoj probi još bolje i sad je ona stekla već tamo društvo. Evo i imali su turneje Italija, Grčka, Prag, mislim predivno. I odemo mi na neku slavu, ona mene tera sa slave da je vozim na folklor. Tako da mi je to preslatko, da se pronašla, eto, to joj se sviđa. Dodeka je divno peva, dodeka je divno peva, ali ne želi javno da peva. Dobro, се уште. Tako da Ima vreme. Neka radi šta hoće, šta je duša ište. Ali kad sam je pitala, pa vidiš da si zavoljala folklora, ona meni kaže, pa vidiš, krv nije voda. Krv nije voda, tako da preslatka je stvarno, nije što je moja, ali divna mi je čerka. Znaš ono, kao, znaš, svaka не дека е моја. Nešto je moja, ali stvarno, da. А добро, кога ти почна прв пат јавно да пееш? Ja sam Pred bila... publika. Ja sam tek u srednjoj školi postala stidljiva i malo povučenija. Ja sam bila mnogo... Rasla sam u starijeg brata. Da, rasla sam u starijeg brata i bila sam samo muško društvo, hoću da igram fudbal, ja na golu, padam, branim, da se dokaže kako ja mogu da budem deo njegovog društva. Stalno modrice, stalno krvava kolena. Mene baš briga, ja hoću da budem u njegovom društvu i nažalost nikad nisam mogla da budem deo bratovljevog društva jer on je uvek zatvarao i zaključavao sobu kad mu dođu drugari. Onda ja ubacujem ispod neka pisma, pustite me. I tako da stalno sam se borila negde za njegovu pažnju. Naravno to posle kad smo porasli to se sve iznivelisalo i čak smo imali bend u Kragujevcu, zajedno smo nastupali. Ali to kad sam bila manja, stvarno je bilo stalno takmičenje neko sa njim. Onda smo imali neki kasetofon stari na kojem smo se snimali. I sad baba i deda koji su nas zapravo čuvali kad tata i mama rade, oni su nam žiri. I sad deda snima na kasetofonu, brata, pa snima mene. I sad on kao jednom pobedi Darko, jednom pobedim ja. Jednom pobedi Darko, jednom pobedi ja. To je kao diplomatskiот idol. I ja se pobunim. Ne može više tako. Zašto? Kad Darko nije otpevao drugu strofu kako treba, pogrešio je tekst.
ispravim ga ja. Protestiram. Da. I to je bilo mnogo smešno. I čak imam i danas te kasete. Ej, to je mnogo dobro. Nije tako, ovako. Onda ja kao njega učim kako to treba da se peva. Dobro, a prepoznavaš talent? Neverovatno kako se to čuje. Da. Znaš, Ja sam bukvalno pevala pesmu, da li je bila Lepa Brena, ja sam pevala i Foršpil, sve. Ja sam pevala i muziku, ono što svira orkestar. A gledaš, ne si imala škola? Ti ne si imala neko muzičko obrazovanje? To je sa 6 godina bilo. Da, vidiš? Da, ja sam bila malo dete, ali nemirno dete. Bila sam jako nemirna. Prvi od nastap, koga dođe? Sa 7 godina. Dobro, i što беше? Priredba, učilište? To je bila Šarenijada, tako se zvao taj dečiji festival, gde su pevala deca iz svih škola i mene izabrala učiteljica. Ja sam predstavljala moju školu i pobedila sam na tom prvom takmičenju. Pevala sam nisam, devojka tvoga druga, nisam. So nastav? Ma to je neka druga, nisam, ničija devojka. Da, to mi je bila prva pesma sa kojom sam pobedila. U prvom razredu osnovne škole. I što mi prvo pa Maško. Da, baš je bilo. Pobedi. A onda su došle priredbe školske. Aha. Molim lepo, tu sam pevala na svakoj priredbi. A čekaj, тука може да пуштиме еден наслов од Марија Шерифовиќ, кај што вика, што е работа сега, што се криело долго и вика Марија ти била љубоморна, што се случувало во тие години, сте се бркале по детски фестивали или како? Jeste, pa nas dve smo, mislim, ovo je sad naravno... Бидејќи Марија од Крагуеваc. Ne, Marija iz Kragujevca, da, i nas dve smo bukvalno od kad smo bile deca na takmičenjima zajedno. Ona je, ovo je izvučeno iz konteksta, nije tako rekla, ali da, bile smo na tom, to je bilo 94. godine, Jugoslovenski dečiji festival i tad sam ja pobedila, pa onda na nekom festivalu je ona pobedila, pa na Trikaduru sam ja pobedila i tako, i onda je došla Eurovizija. I onda je ona otišla na Euroviziju. Ja s te godine nisam takmičila. Kaže, pratila sam ti. Konačno. Da, ali ono što ne znaju ljudi, mi smo išli u prvu Kragujevačku gimnaziju zajedno. Taka. Bile smo u istoj smeni. Aha, ne u ist klas? Ona je, da, godinu dana mlađa. A, taka. Tako da je neverovatno kako se to, eto, kako život... Neli? Da, kako život u stvari isprepliće tako dve osobe i svaka nađe svoj put, ali kako to je ceo život isprepliće. Pa i тоа му isto и успеха и за Крагуеваc. Kako da ne? Знаеш, од Крагуеваc да дојдат два од сериозно, објективно гледано, едни од најдобрите вокали што ги има цел регион. Не Србија, него цел регион. Jeste. Tu je i Jelena Pudar iz Nevernih beba, pevačica Nevernih beba. Ona je takođe moja divna drugarica. Mi smo čak jedno vreme živele zajedno kad smo se preselile u Beograd. Ona peva u Nevernim bebama, evo, već 20 godina. Tako da, a potekle smo u Trikaduru, sve tri. Trikadur, ne znam da li ste pratili, da li se sećate, to je bila preteča svih današnjih takmičenja, X Faktor, Ja imam talenat i ovih takmičenja gde se mladi takmiče. To je bilo takmičenje gde su svirale Neverne bebe uživo u studiju 3. kanala RTS-a i gde smo svi morali pevamo uživo s bendom. Така. I sad mnogi od njih nisu pevali nikada s bendom. Znači, to je potpuno bilo nevjerovatno. Голем предизвик. Da. Mislim, baš onaka avantura. I da kažem, negde smatram tu godinu kao početkom neke svoje profesionalne karijere. Tu sam pobedila u superfinalu i tu sam upoznala Kornelija Kovača. Тука те препознале. Da, Vlada Georgijeva, i tu smo se dogovorili da mu pevam prateće vokale. On je tad bio već zvezda, već s Bogom ljubavi, Anđele, znači već je velika zvezda i tu smo se odmah na emisiji dogovorili da na sledećoj turneji ja njemu budem prateći vokal. Koliko godina imaš? Tad sam imala 18. To je mnogo mlada si bila. Da. I prvi koncert koji sam pevala s njim je bio u Skoplju. Najprvi? Da. Odlično. Tako da, to, eto, mislim, i bilo мама, divno. тато, доаѓајќи од, како што кажа, сосема различни професии или од музика, како го сватија моментов? Знаеш, младо девојче, се уште 18 Oni su išli svuda sa mnom. Da, i na Trikadur, na sva ta snimanja. Te podržava, znači, maksimalno? Da, svuda su išli sa mnom. I na Trikadur, na sva ta snimanja, tu si morao da prođeš ne znam koliko krugova da bi došao do superfinala.
Dugo je to trajalo, a onda posle toga su krenuli festivali. Ja sam krenula da sarađujem sa Kornelijem Kovačom, sa Rastkom Aksentijevićem i grupom Biber, pa smo onda obradili Gde si bilo jare moje u onom modernom aranžmanu, pa je došao Zrenjaninski festival, tu sam osvojila drugo mesto kao debitant i dobila nagradu kao najbolji mladi izvođač. Pa sledeće godine je bila Budva, Budvanski festival, pa sledeće godine Beovizija i onda je usledio poziv od Željka Joksimovića da radimo album. I došla je pesma Jutro 2005. godine. Tako da je bilo nekako postepeno, da kažem, na neki način sporo, ali sve je išlo korak po korak, ništa nije išlo preko noći. A pratečki vokal, na koji drug si bila? Evo je Vlado go spomnafno? Da, Vlado Georgijev i Zdravko Čolić. I na Čola? Da. Zdravko Čolić je bio upravo te godine, baš oko Trikadura, posle Trikadura. Pevala sam mu na jednom novogodišnjem, imao je show program, snimao je 3 dana i to je bilo fantastično. Mi smo 3 dana, ceo bend je tu bio i tako smo se upoznali i u trenutku dok se on preslačio za sledeću numeru, bend je svirao neku pesmu i ja sam krenula da pevam. I Čola je ušao i čuo me i kao mala, kako ti pjevaš? I tu smo se dogovorili da pevam prateće vokale njemu na nekoj turneji, međutim već je bilo sa Vladom dogovoreno i nažalost nisam ušla, nisam mogla da uđem u njegov bend, ali toliko je neverovatna ličnost Zdravko Čolić. Ja sam mislila da se on ne seća mene, ko sam ja. I sledeće godine ili posle 2 godine izlazi, zapravo ne posle 2 godine, posle 5 godina, izlazi moj album Prvenac, Pantarej. Ja krećem na promociju albuma u Crnu Goru i sedim na aerodromu, neki pekarski let ujutru, 4-5. Ja sedim na aerodromu, čitam novine i pijem kafu. Neko prilazi i kaže, izvinite, ali slobodno da sednem ovde? Ja kažem, nije slobodno. Pa jesi sigurna? Ja pogledam, podignem glavu, Zdravko Čolić. On je letao, ne znam, negde u Evropu ili u Australiju, gde je letao. I onda smo sedeli tu, on se bukvalno seća svega. Znači i pratećih vokala na tom novogodišnjem programu i toga da nisam mogla da uđem u bend jer sam već krenula sa Vladom da pevam prateće vokale na njegovoj turneji. Ja nisam mogla da verujem. Da, vistinski primer. Ja nisam mogla da verujem da se on uopšte seća ko sam ja, a kamoli da me podržava. I tako, dan danas kad god se vidimo, toliko se lepo ispričamo. Čak mi je prošle godine na koncertu u Banja Luci, na Banja Luka festu, poklonio maramicu iz svog odela. Aplauz. Tako da, stvarno, vežu nas i neki zajednički muzičari. Moji muzičari iz benda, neki od njih sviraju sa njim, tako da imamo i dan danas te neke poveznice. A posle толку години и години стигна исто и еден момент каде што ти требаше да бидеш во жири и да оценуваш млади таленти. И тоа беше Пинк звездица, така? Јест, Пинкове звездице. И имаше таму и македонски изведувачи кои потоа направија и кариери до ден денес. Фантастични певачи. Антонија Гиговска беше таму. Лина, Мартија Станојковиќ, ако не се лажам, така. Трајче имаше, така. Pazi mene, zato što iz Strumice. Trajče, Monika moja draga. Што мислиш уопшто за концептот на таков тип на реални шоуа, бидејќи сигурно, како и се друго во животот, ништо не е само позитивно и само негативно, нели, колку е тоа добро за една кариера, си има и собствени страни кои ако не се координираат и правилно менаџираат, може да биде и проблем за младите личности кои не се доволно ни созреани, не се, нели... Како гледаш од оваа перспектива на сетото? И пример, дали би ја пуштила, керка ти не сака, пример, во моментов да пее во јавност, но да би посакала, мамо, јас вака и вака сакам на реално шоу детско да одам. Што ќе ја одговориш? Па знаеш šta, ја uopšte nisam pitala roditelje da li mogu da idem u Trikadur. Ja sam to htela. I na kraju krajeva, i da je bilo loše,
Znači, na meni je bio izbor. U stvari, ti se u tim malim godinama već učiš da doneseš neke odluke sam, da presečeš, da kažeš ovo hoću, ovo neću. I koliko god bile ispravne ili neispravne, ne mogu sva iskustva u životu da budu dobra. Neka su loša. Ali što se tiče ovog našeg formata, Dobro. Mislim da smo bili dobri. Bilo je naravno i loših momenata gde smo bili pregrubi ili smo bili preblagi, ali mislim da deca nisu otišla oštećena odatle. Sad zavisi kako su doživljavali uspeh napolju. Pošto prva sezona i druga, treća, ne znam, bile su jako, jako gledane i deca su doživljavale neverovatnu slavu. Što recimo u Trikaduru, kad sam se ja takmičila, nije bio slučaj. Ljudi su pratili, ali nije bila takva popularnost kao što su ova deca imala. I ja sad ne znam kako su se oni nosili sa tim. Čak smo pričali o tome da bi trebalo uvesti i nekog psihologa koji bi radio s decom posle emisije, tipa posle ispadanja, posle tako neverovatnih udara, emocija. Samo za priprema. Da. Jednostavno da se priprema za to što gi čeka. Čak i jesu u nekim slučajevima, da. Зашто тој тип на слава, како што кажеш ти, факт е дека тоа не е одржливо. Jeste. To je divno da ti vidiš koliko mi imamo talentovane dece. I koliko su ta deca neverovatna, koliko brzo usvajaju ono što im se kaže, kako brzo napreduju, koliko iz emisije u emisiju su sve bolji i bolji. Pa mi smo učili od te dece. Mislim, nisu samo oni učili od nas. Mi smo kroz te sezone, ti vidiš kako u stvari mala neka čista duša radi ono što treba stvari svi da radimo. A to je da slušaš bez sujete, bez ikakve sad da ti neko želi zlo, pa se uvrediš. Ne, oni slušaju sa otvorenom dušom ono što im kažeš i to implementiraju u pevanje, u svoj nastup i dođu još bolji i ti padneš paf. Но, пример, наназад гледајќи не само на нашиве реални шоа, него и светски, ако ги гледаме, ретки се тие кои што ја доживуваат таа мега слава и потоа успеваат да ја одржат долго време, бидејќи мое мислење, да речеме, дека ја земаат здраво за готово. Дека тие немаат ниту песна, а веќе се попознати од најголемите звезди. Има и така. И после сметаат дека е од Бога дадена славата и таа вечно ќе трае. Tako je, a to nažalost bude kratko i posle godinu dana zaboravite i onda padne dete u depresiju. Веруваме голем удар. Slažem se, to može biti problem, da. Slažem Но se. дали е тоа проблем што треба... A onda su tu roditelji ključni, ako već nema psihoterapeuta da priča s decom, onda roditelji su ti koji moraju to da hendluju. U stvari, sad razmišljam, ovaj Trikadur, ja sam išla 3 puta na audiciju kao dete. Ja sam tek mogla da odem sa 17 godina. Znači nisu primali decu mlađu od 17 godina. Pa i 17 ne je ni mlada toliko. To hoću da kažem, 16-17 godina nismo mogli ranije. A u stvari, sećate se Tobogana? Sećaš se Tobogana? Dobro, što беше Tobogan? Pa Tobogan je bio onaj dečija emisija gde su se takmičile škole razne iz celog regiona. Minja Subota je vodio i to je bilo drugačije karaktera. Jeste bilo 10 Bambija, 5 Bambija i tako to. Ali slažem se, ovo je vrlo osetljiva tema, u smislu moglo bi vrlo da se polemiše o njoj šta su dobre strane, šta su loše strane, ali ja sam se zato trudila u žiriju uvek da budem kao prema svom detetu, da ono što, pogotovo ako je dete malo, ne može ono da shvati o čemu ti njemu pričaš, da li je nešto loše otpevalo, da li je u falšu, nego moraš da mu priđeš onako sa majčinske strane da ga, kako da kažem, zagrliš i objasniš mu da mora da više sluša matricu, da mora da više bude u tonalitetu, da ovaj ukras ovako, da mu pokažeš u stvari. Сега кога зборуваме за ова, какви биле со тебе овие, да речем, постари соработници кои што ти продуцирале албуми, кои што на некој начин те зеле под свое, дали е тоа Корнелија, дали е тоа Желјко Јоксимович, дали некои други, каде овие луѓе се разликувале еден со друг во односот према тебе? Дали некој бил постар, построг, поблаг? Pa ja sam zapravo jedino sa Željkom Joksimovićem ostvarila tu
kako da kažem, pravu saradnju albuma, produkcije, aranžmana, prosto imala sam svog kompozitora koji je radio ceo album i to je takav, kako da kažem, i ugovor bio. I stvarno te pesme i dan danas, posle toliko godina, su hitovi. I Košava, i Okeani, i Oro, i Jutro, Med i žaoka, Nema koga. Sad više ne mogu se ni setim kojih sve pesama tu ima. To su sve, kako da kažem, za mene sada, sa ovog aspekta, evergreen hitovi. Jer ja i dan danas kad ih pevam na koncertima, ljudi ih obožavaju i pevaju sa istom ljubavlju kao pre 10-15 godina. I to je ono što nema, kako da kažem, nema cenu. Dobro, a кога те побара Željko, нели каже, на негова иницијатива дојде тоа? Pa zapravo da, to je bio susret posle te Beovizije kada je Željko pobedio sa Lane moje, ja sam se takmičila tada. Dobro. I bila sam 7. 8. ne mogu setim tačno koje mesta sam osvojila, ali posle toga je izašla pesma Gde si bilo jare moje, koju sam obradila sa grupom Biber i to je zapravo izvorna pesma u nekom modernom aranžmanu i divno zvuči, kao neka world music scena, eto, tako zvuči. I to je ono što je privuklo njemu pažnju. Ta pesma i taj aranžman, prosto to pakovanje te muzike i tog glasa koji je bio neobičan u to vreme. Znači, to je nekoja inicijalna kapisla? Jeste, ta pesma mi je otvorila vrata da sarađujem sa njim. И како реагираш ти? Знаеш, кога Željko Joksimović, сакам да кажам, дали е тоа некој остварување на некоја цел, остварување на некој сон? Аха, супер, ова е тоа што ми треба следно во кариера. Pa kako da ne? Kako da ne? To je stvarno bilo u tom trenutku za mene nestvarno. A opet, s druge strane, nije da nisam verovala. Verovala sam. Od kad sam dete bila. Verovala sam stvarno da ću uspeti. I kako izgleda to? Ne znam kako, ali znala sam da ću uspeti. Mu ја даваш целата креативна слобода? Како функционира тој однос? Малку да објасниме. To je u početku bilo pesma Jutro. Naravno, tu je Aleksandra Milutinović napisala božanstven tekst, Željko radio muziku i aranžman. Ja sam pobedila na Beoviziji, a onda, pošto smo tad bili Srbija i Crna Gora, ja sam u Crnoj Gori dobila 0 poena od crnogorskog žirija, jer je tad bio onaj ključ, pošto je išla Srbija prethodne godine sa Željkom, gde si bilo Lane moje, gde si bilo Lane moje. Može i tako. Sledeće godine ja sa pesmom Jutro kao pobednik Beovizije dobijam 0 poena od crnogorskog žirija i to je zaista bio onako skandal veliki. Da, udar. Veliki udar. I ja sam se tek tad prvi put našla oči u oči sa tim šta znači muzika, umetnost i šta znači taj show biznis, o kom nisam znala apsolutno ništa. Ama te osvesti? Da. I onda sam razmišljala, pa čekaj, da li je ovo za mene? Ako je ovo ovako, ako ovako ljudi rade, ako će uopšte ovako biti u životu, pa ja ne treba ovim da se bavim. Međutim, ovo ipak je pobedila ljubav prema muzici, prema tome da želim da snimam, da želim da radim i da želim da stvaram nešto što će da ostane iza mene i kad ja odem odavde. Mislim, da nešto za što me Bog stvorio, da ipak ima neki trag u svemu tome, da će biti mnogo sigurno takvih udaraca, ali da moraš da budeš jak. Koliko god da budu udarci jaki. A бидејќи името е шоу бизнис, нели? Затоа бизнис е многу важен дел од тоа. Фер е да се каже дека Željko Joksimović е добар бизнисмен и дека добро го владее бизнис делов. Pa on je šou... Бидејќи ти си работала со неа, многу го знаеш. Da, on je zaista u tom show biznisu od kad se pojavio i fantastično se, kako da kažem, kreće kroz taj svet. Кога гледаш разлики помеѓу... Сега ти како што велиш, те цитирам, нели, јас видов дека овој делот со бизнис не го разбирам. Тако е. И кога правиш споредба помеѓу тебе и Željko, во тие денови, да речеме, каде гледаш разлика? Можеш да ни опишеш карактерно, пример? Pa dobro, iskreno, ja sam tad bila, kako da kažem, pa ne mogu kažem dete, sa 21 godinom nisi više baš toliko mali, ali i tekako ne znaš mnogo stvari u ovom poslu i naravno da sam slušala šta mi savetuje i na koji način me savetuje.
Međutim, kako je vrijeme odmicalo, sve više sam ja tu, kako da kažem, imala upliva u pesme koje ću objaviti i onda sam počela ja da pišem. Tako sam napisala. Ti trebaš vrijeme? Da, trebalo mi je vrijeme da uopšte spoznam da imam taj deo svoje ličnosti u sebi. A hrabrost igra uloga во тоа? Во смисла да ти треба храброст да речеш, имам јас текст? Pa nije mi trebalo, mislim, možda je to hrabrost, ali meni to bilo normalno. Ja sam napisala, ne znam za koju pesmu prvo sam napisala tekst. Ne sećam se tačno, mislim da je Medi Žauka. Dobro. Za Medi Žauku sam donela tekst i Željko se oduševio. Kaže, to je to. Ja sam bila presrećna kao imaću prvi put u životu svoj tekst u svojoj pesmi. Tako je onda na njegove melodije sam ja pisala tekstove. Tako sam napisala i za Samo piti srce svoje, Noćas dođi mi. Zatim Ako opet odlaziš i muziku i tekst sam radila za pesmu Ne dam na tebe. Tako da na ovom albumu, poslednjem, ću napisati još jedan tekst, zove se Nemate. Eto, odlično. Tako da malo se vraćam sad tome da ponovo pišem. Кога веќе тргна да пишуваш, не запра. Ај објасни ни го процесот твој на правење музика. Бидејќи секој музичар си има собствен свој начин, стил на кој што пишува музика. Некој трга, да речеме, од неколку зборови кои што му се допаѓаат, па од тоа почнува да пишува текст, па врз база на текстот си ја бара емоцијата, дали е мол, дали е дур, дали е седмица, мај, ау. Ти како ти правиш? Најчесто, бидејќи никогаш не е се исто. Ja iskreno nisam kompozitor, ja sam samo tu jednu pesmu napisala, međutim pišem na muziku. Dobro, znači moraš da ја čuješ prvo. Tako je, da čujem muziku i onda krenem da pišem tekst. I zavisi, nekad me inspiriše neka reč samo, koja je slučajno otpevana u tom demo snimku i onda na osnovu te reči mogu da... Žao mi što više se ne bavim time. Možda ću u budućnosti, ali eto, za sad sam na početku karijere da se setiš kao tekstopisac. Некои од песните што се хитови, што повеќе ги знаат луѓето, можеш да се сетиш како се направија, малку да ни раскажеш од демо снимка, како израсна во финален производ. Мислам дека ќе им биде интересно и на луѓето. Pa evo, ja recimo taj prvi svoj demo snimak koji sam snimila sa Željkom, to je pesma Jutro. Dobro. Tu je bila neka gitara, neka postavka aranžmana, kako bi informativno to ja mogla da snimim neku melodijsku liniju. I sećam se da je toliko bila lepa ta melodijska linija. A nema teksta, nema ništa? Nema teksta. Ima samo na. Izvučala je samo tirara, irara, irara, ira, tirara, turara, irara, 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 i to je toliko lepo bilo. Mislim, samo da slušaš to i verujem da Aleksandra Milutinović je bila ponesena tim demo snimkom jer je baš bio kao neka bajka da se dešava ili neki film. I ona je odlučila da napiše tekst o Tre Sorelle, o tri sestre, ona legenda iz Bokokotorskog zaliva, Tre Sorelle, tri sestre koje su bile zaljubljene u istog čoveka, u istog mornara i kako on nije znao koji će od njih tri da oženi, on ode na pučinu, a one su ostale doživotno da ga čekaju u svojoj kući. I kako je koja sestra umirala, tako su zazidavale taj prozor. I posljednji prozor je ostao nezazidan. I kad sam bila u Bokokotorskom zalivu, ja kažem, sad ću da idem ja da nađem tu kuću. I našla sam je, pored puta je. I stvarno stoji nezazidan taj treći prozor. Znači, postoji ta kuća. Ja sad ne znam da li je to stvarno istina ili je mit. Dobro, postoji prikaznata. Ama to je dovoljno. Stvarno je neverovatna inspiracija za takav tekst. Spavaš li, da li si tužan koja dok more, sad je tvoja obala. Hej, suzice, brojanice, more ti je postelja. Prošao si sve stanice, samo meni nikad doći nećeš. Do den danas te dirnuva, znaš? Da. Jel da? Jel vidiš? Pa eto, gledam. Da. Bravo. Tako da mi je ta pesma negde muzička lična karta, da. Donela mi je stvarno veliku sreću i divna je ta saradnja sa Željkom bila. Pevala sam i u filmu Ivkova slava za koju on pisao muziku. Budva na pjenu od mora. On je pisao muziku za tu seriju. Ja sam otpevala neku vokalizu koju dan danas ljudi nešto šeruju po Instagramu, po Facebooku.
toliko je divno, samo neka vokaliza, ali stalno mi iskače iza raznih onih tekstova, znaš, onih životnih, filozofskih, duhovnih, ovakvih, onakvih saveta i samo čuješ mene. Што го легнува на такви работи. Боже, да ми neko pričao da ću biti iza ovakvih, znaš, kao iza ovakvih reči, kao neki moj glas, kao neka pozadina, ne bih verovala. Кога сме кај соработници, како стигна соработката со Дарко Димитров, пример? Jao, Darko Dimitrov, pa to je stvarno jedan divan i kompozitor, i producent, aranžer i drugar. On je stvarno jedna vesela duša i toliko ume da razgali nekako atmosferu u studiju. Sve lako ćemo. Lako ćemo. Dok od Željka je bilo sve onako strogo i morala sam... To nisi dobro, ponovi to. Така. Dok od Darka, Jelenče, ajde ponovo, srcka, ajmo. Meko. Da, ajmo ponovo. Ne, to. Tako da, sećam se, krenuli smo na more, Nina, Ivan i ja. Nina je u tom trenutku recimo imala 2 godine. Aha. I čuli smo se sa Darkom, ajde, svratite na piće, dođite kod mene kući i imam jednu pesmu za tebi, pusti mi radio svira za nas. Dobro. I ja se oduševim. Isto neki demo snima koji on otpevao, Darko je otpevao. I još mi, baš je zanimljivo, treba mi ovakva pesma, sviđa mi se, ima neki dobar drive, ima neku novu energiju, nešto što se meni u tom trenutku činilo, kako kažem, potrebno za mene, za moju karijeru, prosto za moju ličnost. Točno. I ja čujem, ja kažem, Darko, ja ću ovo da otpevam. Ajde, uđi odmah u studio. Odmah da snimamo. Da, Ivan, na Ninu. Ja pevam demo snimak. I tako je nastao demo snimak. Da, i onda je isto Aleksandra Milutinović napisala tekst i radio svira za nas, stvarno i dan danas kad izvodim s bendom, onako baš jedna lepa, onako topla energija, kao neko more, kao neka, ne znam, meni kao neki povetarac ta pesma zvuči. A види сега, без да откриваме имиња, сепак ти како познат вокал, многу луѓе сакаат да ти дадат песна и ти да ја пееш баш. Šta je bilo? Sad me zaintrigira čoveče. Šta li se desilo? Не секогаш, па и тебе... Ko me zvao? Ko mi pisao? И тебе ти се допаѓа таа песна, како во случајов со Дарко, да запали на прва. И сега треба да одбиеш. Ти доаѓа незгодно кога треба да речеш? Ne. Ne? Si kažuješ najotvoreno? Ne, ja, znaš kako, kad dobijem, ja mnogo pesama dobijam, ali ja prvo probam, naučim tu pesmu, probam da otpevam i ako vidim da mi ne prija, odnosno da mi ne leži dok je pevam, napišem, izvini, pesma mi ne leži. A ako leži, sama odlučuješ ili imaš jedan, dvajca što ti se sigurni onaka... Pa da. Evo sad, recimo, ovaj posljednji album radim sa Mahirom Sarihodžićem. I Darko je pisao pola albuma, ali već su singlovi koji su izašli, Darko ih je već odradio. Mahi radi ovaj ostatak pesama, 7 pesama novih. I naravno da ja otpevam demo snimak i pošaljem mu, pa onda razmišljamo, čekaj, da li to ide uz ovo, pa ne ide, pa da li treba, pa da li ne treba. I tako se u stvari i pregovara o tome da li će neka pesma ući na album ili će ostati kao neki single da izađe u nekom momentu, kao što bi ti rekao, poseban projekat. Да си чека време. Да. А имаш некој што е надвор од музиката, кому му веруваш дека има така нос да помириса дали е нешто добро или не? Некој што не се бави со музика, не е ни пеач, не е ни композитор. Ja volim da čujem sud običnog naroda. Eto. Da. Volim da čujem, naravno sa Ivanom isto mojim, pošto on zaista ima i sluha, da i on čuje. Onda puštam Nini, puštam mami, bratu, imam par prijatelja kojima pustim. Значи не се срамиш да пуштиш недоработено дело. Знаеш, има и такви као не сакам дур неа. Скоцкаме.
iskreno, mami i tati, kad god sam pustila demo snimak, tata bi rekao, čekaj, a što ovde nisi pustila sad? Znaš, glas. Da. Ja govorim, tata, ovo je demo snimak. Da. Onda, znaš, posle nekog vremena kažem, ma neću ti puštam demo snimke više, oni ne znaju da Zašto procene klavirofon da li je... kako gitara? Da, čekaj, a zašto ovde ovo instrumenta nije ovo i tako. Naravno, to je bilo u početku. Posle su i oni ukapirali kad izađe pesma, da to nema veze sa onim što sam ja donela da oni čuju kao demo snimak, da je to u stvari neka informacija koju sam ja zabeležila u tom trenutku. А многу ми е интересно во процесот на правење на песни, дека многу работи мораат, за жал, да одат во recycle bin и да се избришат. Одредени се тоа дали сегменти од пратечки вокал, дали е некое рифче на гитара, дали е тоа... a to ja nemam problem s tim, ja ne radim aranžmane, ja ne radim, razumeš, ja se ne bavim time. Znači, peš... Verujem da ovi koji rade to, da je njima veća moć. Не се мешаш во Ja тоа. uđem, pevam i da. Па добро, може би и попадне. Gospođa. Да. Ајде да видиме, имаме неколку прашања кои што сакаме да ја повикаме нашата драга публика да ги постави. На почетокот Александра ќе ја побараме, каде се наоѓа Александра. Повели Александра. Здраво, баш Здраво. ми е драго што сум на снимањето и чести задоволство ми е што Hvala. ве запознам, бидејќи баш со дискутиравме и со публиката тука дека го слушаме албумот. Ја поготово кога сум некако тажна или некако во тој муд, во тоа расположение, сакам баш да ве ги слушам вашите песни. Па моето прашање, бидејќи првото го праша Жаре, второто прашање би било какво кафе прави Иван? Дали го прави добро кафето? Видиш, машко чисто, кафе. Така. Čekaj, a prvo pitanje je bilo koje? Па сум го поставил веќе. Жаре Не сакајки. A postavio si? Да. Pa znaš šta, ja volim ovu domaću kafu ujutru, a volim i, mogu da pijem i espresso i Nes, znači nemam problem sa tim, tako da Ivan najbolje sprema onu kad pritisne dugme. Па добро. И за тоа Odlično, ali zna i ovu kuvanu, ali ovo, fantastično sprema. А храна готви? Hrana, pa da, zna lepo Dobar da je, a? sprema, da. Neizmenično sprema. Така? Не може да се каже да ме главен кувар е он Pa или da, ти. ne može. Tako, Nije, tako. nije sigurno on glavni, ali odličan je, stvarno. Значи, I stalno nešto eksperimentiše. савршени пар, како беше песната? Pa dobro, smo savršeni nismo... par. Aha, На тоа. Менче? Дали е Менче тука, Менчев? Повели Менче. Здраво. Моето прашање е која ви е најнезгодна случка што ви се има десено за време на настап или концерт? За време на пеење. dobro si me podsjetila. Moj prvi solistički koncert u Beogradu, kad je izašao album Pantarej 2008. I zapravo 2009. je bio koncert. Imala sam u pozorištu na Terazijama sa Novosadskim Big Bandom, znači veliki band, brass orkestar. Ja u nekoj crvenoj haljini koja je bila malo duža pozadi. I sad poenta je bila, lift se spušta dole, ja ulazim na taj lift i lift treba da se popne gore i pevamo, počinje koncert, pevamo do kraja. Ja sam ušla, sve je super krenulo, lift se zatvorio, znači izjednačili smo se sa Binom. Ja pevam Pantarej, koja znate koliko je teška pesma. I ja sad krećem napred. I pritom, a meni svake dan je kraj. I krećem napred i op, povuče me pozadi. I ja kao, ops, šta je ovo? Ja pogledam, haljina mi se zatvorila. A inače oko mene je suvi led. I oko svih nas je suvi led. Mi ne vidimo od one magle koja je u stvari na bini. I tu je onda, kako ja sad ljudima da kažem, jer ne vide da mi se zakačila haljina, da sam ja Ti ne možeš da rečeš samo malce. Ne mogu napred, ne mogu nigde. Ja stojim onako. Si ostana tuka. I ja sad očima dozivam. Tek kad onaj suvi led se raščistio, tek tad su videli da ja ne mogu da... Ама тоа помина време. Pa ne, posle te prve pesme, znaš koliko brzo onaj suvi led se raščisti. To je bio sam izlazak.
I onda je tu bilo trčanje, spuštaj lift, izađi, povuci haljinu. I onda su ovi iz benda se šalili. Kaže, za malo ode haljina skroz. Na visokata nota. To bi bilo stvarno skandalozno. Eto. Nenamerni skandal. Sve se Ja случува. ako nisam skandalozna, završi u svim novinama. Се може да се случи, ама ова е добра анекдота. Да. И последно прашање од публика, Даринка да ја побараме каде. Повели, Јелена, Здраво. те слушам. Ја сакам да прашам како сте знали да е Иван ваш soulmate? Soulmate, ja. Pa ja mislim da Прво, to... дали е? Da li je? Da li je Posle Ivan? ovoliko godina. Iskreno, ja mislim da to svi znaju. Kad upoznaju onog pravog ili onu pravu, to se prosto oseti. Tu očigledno hemija odradi svoje. Значи, оној што не знае, не почувствувал. Iskreno, a opet se vraćamo sad na onaj sistem vrednosti kako nam se neko i dopadne. Jer ako se zaljubiš u nekog na prvi pogled, ipak treba da vidimo da li je to ljubav ili je samo zaljubljenost. Da li će to da prođe ili će to da opstane. Onda vidiš u stvari da opstaje. Onda nije bilo zaljubljeno samo. Nego ipak bilo nešto više. Tako da, pa nema konkretnog odgovora, eto. Možda od kad smo počeli da se zabavljamo, da je to već meni bilo jasno. Душата си кажала само. Jeste. Сите знаеме дека пееш фантастично, но сепак да те покани не само во Србија, туку и во Дубај вокал како Андреа Бочели да бидеш со него, тоа е веројатно така престиж, чест, привилегија. Jeste. Како стигна до ова? Jeste, to je... Како воопшто почна да соработуваш, па како потоа се случува таа соработка да се прошири? Pa to je bio Belgrade River Fest u Beogradu i on je ponekad, ne u svim državama, ali u raznim državama imao pop pevačicu kao gošću, koja je izvodila s njim Vivo per lei, pesmu koja je pop pesma u stvari, ali on je peva na svoj način, ali je pevala Đorđa, italijanska pop pevačica. Tako da uvek vodi svoju opersku pevačicu kao gošću ili uzima iz zemlje u kojoj dolazi, ali pop pevačicu koju dovodi ili je iz zemlje u kojoj dolazi. I moje saradnice Biljana i Jelena, koje su organizatorke Belgrade River Festa, su mi rekle da će poslati moje snimke, prosto pošto je to već u rider listi bilo da traže pop pevačicu. I poslala je i stigao je odgovor da potpuno odgovaram tom profilu koji oni traže. A nećete verovati, oni bukvalno proveravaju i karijeru pevača koji nastupa sa njim. Znači, ne sme da ima skandale, mora da ima, kako da kažem, neke predispozicije da uopšte ne može biti samo dobar pevač, nego mora da ima i dobru karijeru. Dobar, kako da kažem, renome. Da ne se kači bilo koji sa nego. Da. Pa dobro. I meni to bilo neverovatno. Oni su zapravo mene proveravali. Sad zamislite to, kao dobro peva, ali, znaš, ipak je imala to i to. Da vidimo da li zna da gotvi. Tako da, se, da rečem, zapozna ja sam tek poverovala da ćemo Bočeli? pevati zajedno kad sam došla na probu. Da. Kad sam došla na probu, Simfonijski orkestar RTS-a je svirao, ceo koncert. I došla sam uveče na probu. Ja sam mislila da će on biti na probi, međutim on je imao, ne znam, obaveze u nekoj drugoj zemlji. Ja sam sama probala sa orkestrom. 2 pesme su mi dali da pevam sa njim i 1 sama. Što je bilo stvarno neverovatno. Točno. I ja sam probala svoje deonice i sutradan kad je on došao na probu, mi smo se tu upoznali, ispričali i ja kažem možemo sad da probamo. On kaže nećemo probati. Ja kažem kako nećemo probati? Pa nema potrebe. Dirigent je rekao da si dobra i da odlično, to si sve izvela i nema potrebe. I ja sam htjela da padnem u nesvest kako da izađem na koncert, nismo probali zajedno. Međutim, onda je rekao, biraj pesmu koju ćemo da probamo. Ja sam izabrala ovu drugu koju nikad nisam pevala u životu. Ajde, Vivo per lei, ipak mnogo poznata i bila je svetski hit. I tu smo probali i tako se to završilo. Onda
je došao koncert, onda je trebalo izaći pred publiku. To je stvarno bilo nešto nevjerovatno. Znači, tolika trema. U stvari je to, nije trema, to je više odgovornost, uzbuđenje i koncentracija. To je bilo nevjerovatno. Koliko sam u stvari videla da koliko mogu da se skoncentrišem. Da si fokusirana. Da, i tad sam shvatila da u stvari svi možemo to. Da uopšte nije pitanje da li možemo ili ne možemo. Možemo. Zato što moramo. To moraš da li i kad si gotovo. go dozvoliš to? Da. Sami si Hajde, pravime barijerite. skoncentriši se sad, izađi i odradi kao što si u sobi svoj pevala to besprekorno, tačno tekst, sve kako treba, nauče na pamet, nema veze. Ja ne govorim italijanski, ali znači, najviše sam se oko toga bojala, da ne pogrešim tekst. Aha. Kao melodijsku liniju sam naučila, ali smešno tekst, da ne ispadne nekoj zbor. Ako ja pogrešim pred takvim vrhunskim, svetskim pevačem i Italijanom, zamisli sad to, mislim, baš bi bilo blam. Međutim, kad smo završili, oni su krenuli da pričaju sa mnom italijanskom svi. Ja kažem, pa dobro, ja ne govorim italijanski. Ne, gde si učila italijanski? Gde si učila? Ja kažem, pa nisam učila tako. Trudila sam se, išla sam kod drugarice koja je živala dugo u Italiji. I ona me preslišavala i onda mi je samo na jednoj reči rekla nije dela, nego della. Tak. Kažem, pa to je ništa. Možem ja si to, L. Della. Ne problem. Canto della terra. Ne problem. Da. Eto, tako da je... Lesno. Tako da je divno. Tako da je to božanstveno bilo i onda kad smo ponovili susret u Abu Dabiju, tu je već bilo, kako da kažem... A kako stignalo to? Ti verovatno iznenaduvanje veše za tebe. Oni su već posle koncerta, cijela njegova ta stage ekipa i produkcijska ekipa bili su prezadovoljni kako i simfonijski orkestar svirao i kako sam ja gostovala i to. I već je taj menadžer njihov rekao vidjet ćemo se ponovo, vrlo brzo. Tako da ja sam i negde očekivala da će biti neki koncert, samo nisam znala gde. Ali eto, Abu Dhabi je bio fantastičan. To je bilo 20.000 ljudi pred nama. Baš je bilo fantastično. Pevala sam ja i Love Zlaviju sama i sa njim opet ove iste dve pesme. S tim što tu već je pala i šala, da kažem, u nekom momentu. Ja sam već videla da je to već druga priča, da tu nema više one treme, one strepnje, hoće li biti sve kako treba. To je već... Probu smo opet imali i rekli su ne, probala si već sama, sve si odradila, idi spremaj se. I sad ja odem, spremam se. U nekom momentu kreće Vivo Perlej. Uvod. I ja brzo, trkom iz one garderobe, na binu izašla sam za 10 sekundi. I ja sam bila gola voda. Međutim, on je počeo da peva svoj deo i ja govorim, maestro, here I am. I on kaže, I'm just kidding. Pošto su mi rekli da neće probati, kao samo se šalim, kao vrati se da se spremaš. I uveče ja izlazim na koncert, 20.000 ljudi. Ja izlazim, pozdravljam se sa njim, a on kaže, now we will do the rehearsal. Sad ćemo da probamo. Pred 20.000 ljudi. Naravno, to je bila šala, zato što nema šta da se proba kad smo već to izvodili u Beogradu i na probi sam već sve probala sa orkestrom, tako da je to meni bilo neko veliko olakšanje. Da ako se on već šali, znači da je jako zadovoljan. Bio je zadovoljan. Koga to je komforan, što ti preostane na tebe? Eto, volila bi da se još nekad ponovi to. Stvarno je divan, predivan je osjećaj. Predivan je osjećaj. Pre 17 godina sam na njegovom koncertu u Beogradskoj areni bila i kad je počeo da peva, to je bilo bukvalno ovako kako se okreneš, ljudi plaču od lepote, koliko je sve to milozvučno i koliko zvuči nebeski. I samo sam pomislila, Bože, zamisli staneš pored ovog čoveka da pevaš sa njim. Mislim, kakav li osjećaj? Samo sam pomislila. Ама pazi što ќе посакаш. Pazi što misliš, možda ti si ostvari. Андреа Бочели е најголема звезда со која што си имала можност да се запознаеш или има и други светски глобални звезди? Pa naravno, Andrea Bocelli je najveća svetska zvezda s kojim sam ja ikada
se upoznala i sarađivala. Pa na Euroviziji sam upoznala Boaza i Sirušo koji su velike zvezde u Izraelu i u Jermeniji. I onda smo imali, trio smo snimili. Nećeš verovati, pesma se zove Time to Pray. Znači, pre 15 godina smo snimili pesmu Vreme je za molitvu. I snimili smo spot u Jerusalimu i to je bila božanstvena saradnja. Nažalost, ta pesma nije zaživjela na našim prostorima. U Jermeniji jeste, recimo, i u Izraelu, ali na našim prostorima nije. Iako sam ja i puštala spot po emisijama i to. Međutim, jednostavno ljudi, oni pevaju ona peva na jermenskom, on na izraelskom, ja na hebrejskom, a ja na srpskom. Tako da je u stvari kao mešavina 3 države i 3 jezika i 3 kulture i bilo je jako lepo i nekako je mnogo lepa poruka. Međutim, eto, bar je lepa saradnja i za mene ostala. Pa da, dobro, može i da se presluša u svakom slučaju i publikата što gleda. Jeste, da. Može da ja vidi, apropo onoj muhabet дека i educiraš vojedno. Jeste, eto, možda poslušate. Ето така. Музичка кариера и фамилија заедно е предизвик да се одржува. А па додатен предизвик е тоа што и сопругот е толку успешен актер. Нели? Сега малку така приватно прашање, како девојка, како жена. Да имаш маж актер. Зезната работа, а? Jest. Pa jest. Znaš kako, to stvarno, ja mislim, nijednoj ženi sigurno nije sve jedno, ali vremenom shvatiš da, zapravo u vezi je to više problem. Kad uđeš u takvu vezu, pa ne znaš kako se ponašaš. U stvari, posle, to je potpuno to je njegov posao i ja sam to prihvatila i tu više nema zbora. Ама не може да не ти било онака гајле никогаш? Не. Никогаш? Никогаш и никада. Никада, ни на онака... Секад. Ни на почетоците, онако, а почнувавте? Не, на početku nije mi bilo sve jedno, naravno, pa kojoj ženi bi bilo sve jedno. Uključuvaš televizor, si go gledaš? Da. Tamo? Pa naravno nije ti sve jedno, ali kako da kažem, opet znaš da, kažem, to je njegov posao, isto kao što ja uđem u studio, pevam i odem na koncert, pevam. A dobro, familijata tvoja kako reagirаше? Имаше ли некој од фамилија што ви каже Jelena? Ima. Ivan i ja smo počeli se zabavljamo, on je već bio tada zvezda, nije snimao Ranjenog orla još, znači još nije postao Ranjeni orao, ali je imao već neke serije koje su bile vrlo gledane i mi smo, dovela sam ga u Kragujevac da ga upoznam sa roditeljima, mojom babom Bosiljkom, to je očeva majka koja živi u kući iznad naše u Kragujevcu, i sa baba Ružom koja je mamina majka. Odlično. I oni su lepo se ispričali, upoznali to sve i kad Ivan otišao, ja je pitam i kako ti se, pitam babu Bosiljku, tatinu mamu, koja je jedna onako stamena žena, ćuti, ali kad kaže, direktno u centar. I takva je uvijek bila. Znači, tek kad je otišla s ovog sveta i kako sam postajala starija, ja sam u stvari sve više shvatila kolika je to gromada od žene bila i kakva duša, mislim. Ali kad si mali, ti to ne možeš da vidiš, tebi samo nešto baba grdi. Da, točno. Nemoj ono, smiri se, tako da. I ja je pitam, baba, kako ti se svidao moj dečko? Ona kaže, dobar, lijep dečko. Ali ne dopada mi se njegov posao. Ne valja mu posao. Ja kažem, što mu bre ne valja posao, šta je bilo? Pa sve držim daljinski da promenim kanal kad krene se ljubi sa ženama. I ja kažem, pa baba, to kao Bojagi. Ma čuti ti, šta kao Bojagi? Pa ja sam videla, i tako, to je presmešno bilo. A baka Ruža, mamina mama, to je jedna dušica, onako, ona uvijek sve lepo, mirno, polako, samo da ne bude svađa, ništa, znaš, sve će ona da reši polako, znaš. I ja pitam, bako, kako ti je svidao Ivan? I prelep, divan, ovako, onako, moj zet, držim njegovu sliku na televizoru. I došla baka Ruža,
kod baka Bose na kafu. Dobro. I ja sad tamo u kuhinji i čujem njih dve pričaju. Jeli, Prio, kako ti se dopao Jelenin momak? Baba Bosa kaže, da ti kažem, Prio, mnogo lep dečko, dobar, vidi se iz dobre porodice, sve, ima manire i to, ali ne valja mu posao. Što, Prio? Pa ljubi se sa ženama u seriji, u filmovima, ja sve držim daljinski da promenim kanal kad krene. A baka Ruža, ova mamina mama, kaže, Ibre, Prio, pa šta bi rekla da je ginekolog? I ja u tom trenutku, znači krećem da se smejem grohotom, do suza. Ja ne mogu da verujem čemu prisustvujem. To je kao neka scena iz neke... A da? Humorističan skeč. Kao neka humoristička serija, šta je? Znači, tako dve babe za vnukava. Dve babe i unuka koja tu kao nešto radi, a sluša što one pričaju, znaš, kao prisluškujem. I tako, mnogo su bile slatke obe i nažalost nisu više sa nama, ali baš su bile, svaka na svoj način je bila divna. Da, baš uvo. I stvarno, te naše babe i prababe, stvarno kakve su to žene bile. Kakve su to gromade od žena. Da, i kako što kažа ti, kako da не ги цениме доволно додека сме со нив. Не. И некако како отпосле... Pa i ne možemo, mali smo. Da, točno, ne razbiramo. Mali smo, a posle, znaš, tinejdžeri gledaju svoje, pa već posle fakultet, pa ovo, pa ono. I tek ti kad dođeš u neke godine, oni odu. Mislim, kad dođeš u te neke zrelije godine, kad stvarno shvatiš šta je život i kad shvatiš kakvu su oni muku proživali kroz svoj život, ti vidiš kakve su to gromade. Да, но и да добиеш и примиш совет, треба да си присутен тука во моментот. Yes. А кога сме помлади, обично паметот ни лета на некој други и сега ти yes. седиш тука и слушаш, ама паметот ти е... Jeste, apsolutno. Или кај ќе излезам вечер или што и да е. Da. А сепак поминуваат и години. Da, kao slušaš negde s pola uvет. Да, и после ни е криво. Затоа ето, тоа е една од лекциите. Кај да си, што и да правиш, бар биди присутен. Да, ако имате баки, деке, се. И родителje, наравно. Апсолутно, апсолутно. Да се вратиме кај Иван. Спомна дека комуникацијата е клуч и сигурен сум дека супер си комуницирате. Има ли некои работи кои те нервираат кај него, знаеш дека ќе те нервираат цело време, а сепак ти се симпатични и ги прифаќаш? Pa na šta, to kad si rekao komunicirate fenomenalno, pa i to se uči. Da. I to se uči. Preko greške. Ne možeš da znaš odmah na početku da komuniciraš kako treba. I to se uči, prilagođavaš se, vidiš šta kome smeta, trudiš se da ne radiš nešto što ga nervira ili on. Znači jednostavno kao u prijateljstvu, kao u svakom odnosu. Ako teramo čvrsto i rigidno, samo kako ja hoću. Znači, moraš prosto nekad i da popustiš. Nema šanse. Pa ne znam, on je stvarno, ja na prvo mesto stavljam to što on dobar čovek. On je divan kao osoba i divan otac i divan muž i to mi je najbitnije. Na stranu to što stvarno je super dasa. Znači, to nećemo da komentarišemo, ali on je dobar čovek. I to je ono što je meni najbitnije za život i da prosto ima jednu ozbiljnu duhovnost u sebi i da to neguje i da se trudi da čuje drugoga. Sad, naravno da ima sad sitnica nekih koje su smešne naspram ovoga što sam rekla. To je sve minorno i ne znam, jedno vreme je kasnio, sad više ni ne kasni. Eto, tako da prosto nije sad on to zbog mene promenio, nego zbog sebe. Da. A sigurno ima i nešto što ja njega, znaš, neka sitnica koja njega, pa ne znam. Može da ti tekne nešto taka što... Recimo što se budim, budim se na svaki... Lesno se budiš? Imam jako izražen taj sluh. Znači ja mrdne naprijed, gotovo. Da, probudim se, gotovo. Ali sad tamponi za uši. Не чуjem ništa. А сакаш да си се наспиеш? Знаеш, Да. од тие си што сакаш 8-9 сата сон? Pa ne 8-9, ali tu 6-7 do 8, idealno. Ali obično bude 6-7.
Супер. Da. Ali Супер. volim da budem naspavana jer se dobro osjećam. Да се вратиме на колеги, музика, општо. Фасцинантен ми е во моментов еден од тие трендови, нели, кои што се случуваат. Александра Пријовиќ полни сали. Баш полни сали. 4-5, не знам што, Србија, Хрватска, ваму таму. Мене ми делува и барем од луѓето со кои што сум опкружен, како од нигде никаде да е тоа дојдено. Као... Pa bilo je u vreme Brene, Cece, bilo je. Не, нема конкретно Александра Пријовиќ како... To je bilo ranije, ali mislim da je ona zaista i njen muž, koji je njoj producent, da su pristupili vrlo ozbiljno i da jednostavno kvalitetno se radi, da su kvalitetne pesme u tom žanru koji ona peva, spotovi, prosto mi smo takvo podneblje i da volimo narodnu muziku više nego zabavnu, džez, ne znam, bluz ili tako nešto. Znači, od uvek je bilo, od pamtiveka je bilo da narodna muzika je ovde uvek prolazila fantastično, a meni je naročito drago što je ona odličan pevač. Što zaista to što peva, taj žanr koji peva sjajno. Значи, сакаш да кажеш дека е сепак тоа, Mislim како да кажам, доста сериозен проект. Tako je, Znači, tako je. To nije, ja mislim, i preko noći. marketing je vnatre i Tako ne je, znam. ozbiljan marketing. Ja mislim da ništa nije došlo preko noći, da se na tome ozbiljno radilo. E pa dobro. Da, i da je ogroman novac uložila. Ogroman. I sad prosto devojka ubira plodove svega što je uložila kroz svoju karijeru, a uložila je mnogo. Imamo zapravo zajedničku saradnicu Tijanu Todorović, čije odelo večeras nosim. Ona oblači Aleksandru takođe i onda tako se i znamo preko nje i znam koliko je uložila novca. Кој сметаш дека имал најголемо влијание во твојот живот? Не мора да биде од музички аспект или било како, може и карактерно, може и... Знаеш, ако треба да си се навратиш на животот, кој највеќе те измоделирал, сакајки или не сакајки? To su svakako roditelji, a boga mi sigurno i baba i deda. Da. I brat, naravno, sa njim sam odrasla, sigurno izmodelirao u nekom pravcu. Znači, razumeš familija je sepak odgovora. Da, familija. Familijata. Familija, da. Da, ja mislim. Jer ovo sad, da li neko voli da sluša ovog ili onog i koja vrsta muzike uticala negde na moj stil, to je takođe, kako da kažem, mnogo žanrova uticalo na moj stil. Ja sam mnogo muzike slušala. Mnogo raznih žanrova. Što bi si iznenadile? I svašta nešto upiješ, a da nisi ni svestan šta si upio. I to je u stvari, ja uvek savjetujem decu na ovim takmičenjima, slušajte što više žanrova, što više muzike, što više različite muzike. Ali naravno da bude kvalitetno, ne neke gluposti sa nekim ogavnim tekstovima. Slušajte, zašto? Zato što to utiče na tvoj stil. Ti ni sam ne znaš šta se tebi sviđa dok prosto nešto ti se svidi ovde, nešto. Znači, neverovatno šta sve možda utiče. Ali svakako u tom smislu kao ljudskom, kao kakva sam osoba i karakter, to je porodica. Da, no еве и да им дадеме и да ги охрабриме помладите, да речем, што се уште се истражуваат и бараат жанрови и така натаму. Ајде некоја песна, жанр, албум, изведувач, како сакаш, да одвоиш од твоето, нели, детство или тинеџерство или што и да е, кој што луѓе ни на крај памет не би им било дека Јелена Томашевиќ би и се свиѓал не знам кој. Ерика Баду. Пример. Eto. А си фан? Pa, mislim, volim da je slušam i volim da pustim muziku i volim da mi nekako, znaš, a prosto to je potpuno suprotno od onoga što ja pevam. A si slušala metal nekoć? Nisam, to nikad nisam volala. To ne te fati, ja? Nikad nisam volala. Ali sam volala Nirvanu, recimo. Aha, dobro. Nirvanu smo slušali i Generaciju 5. To smo slušali u 6. 7. razredu i imali smo svi one kasete. Aha. Znaš, ona beba na naslovnoj strani. Da, što pliva vo bazenot. Da, i to smo znali. To je Nevermind albumot, mislim. As you are,
as you were. Se sećaš toga? Na Walkman. Da. I onda kao slušamo i onda kao pevamo reči. Kao, a pola reči ne znamo. Znaš, pa pišeš ono kako čuješ. Znaš ono? Točno. Come as you are. Da. Tako sam skidala Mariah Carey. To je presmešno bilo. Moj brat skoro me podsjetio. Kaže on, se sećaš kad smo skidali Mariah Carey? You make me feeling emotions. Sve ono, znaš, pišeš kako čuješ. Džiba, mena, neva, be man. Džiba. Napisali smo Dž-I-B-A. A to je dream that I've never... Odlično. Ali mi smo, dream that I've never been man. Ali niko to nije. Znači, kad mi pustimo muziku i kao onda pevamo. Znaš, to što smo napisali, to pevamo. Ama za pred baba i dedo bilo super. Da. Da. A najsmešnije je bilo kad je Darko meni snimao spot. Dobro. Uzme maminu vazu, ogromnu, i stavi na rame i prilazi, unosi mi se u lice, jednom momentu mu isklizne vaza. Kad je majka došla, šta ste mi uradili? Nema, Darko snimao spot. Nisam ga terala, sam je hteo da snimi. Šalim se naravno, ali to je bilo ono, Darko i ja smo snimali spotove. Tako, zabavljali smo se ono što nije bilo telefona. Ti nađeš zabavu ili si na ulici s društvom ili pevaš, igraš, plastiš. Друго детство е тоа. Да. Сосема друго детство е тоа. Во денешно време е доста тешко да имаш таков тип на детство. Pa jest. Просто сите тие и медиуми, A zato технологија... bar neki sport ili bar folklor ili tako nešto. Znači, Dobro, bar da. dete da ima tu vrstu koordinacije pokreta, to je baš bitno. Da ima neku sovet. sportsku aktivnost, bilo šta, da li će trčati napolju ili će se igrati ili će ići na nešto. Bitno je da ima, po mom mišljenju, nešto što se tiče sporta. Една песна да треба да одвоиш, една, знам дека има многу, ама нека е една, од друг изведувач од Ексију просториве, која што онака баш би сакала ти да ја отпееш, ама ето. Jao Bože, sećam se, Aleksandra Milutinović je donela pesmu da mi pusti koju je snimila za Čolu. Napisala. I ja kažem, jao, ako neće Čola, čoveče, ja bih je uzela. Međutim, ona kaže, pa već je Nina Badrić rezervisala, ako neće Čola, ona bi je uzela. Znaš koja je pesma? Da Bog da stane cijeli svet, stane bar na tren, da se opet tebi. I tako, znaš, eto. Da, ali ja kažem, ako neće Čola, ja ću. Pa već je rekla. Ako neće Čola, neće Badrić, neće... onda ti. Onda ću ja, da. Ali eto, da, kad god čujem tu pesmu... A pesna što si ja puštaš za instant da te rasположи? Pa nekako... Koji se ti je? Šta znam. Sad više nemam to ono kao da pustim pesmu da se raspoložim. Nekako... Ne specijalno. Pustim ćerku da me raspoloži, ona obično nešto... Presmešne neke komentare ima. Секогаш од кога сме биле, не знам, средно или факултет, обично, нели, во мислите ние ono, сме си Stevie таму. Wonder, ono, znaš, i tako. I ja sećam ona, kad smo mi izlazili, pa bilo je raznih tih hitova, ali bilo je ono, celebrate good time, come on. Cool and the Gang. Ali dobro, to je 80-ih, ali nema veze. Pa dobro, I danas je popularna kad je pustiš. Cool and the Gang. Da. Earth, Wind and Fire mi se omileni. Da. Ja, naprimjer, тоа ili September, ќе pustам, ili Let's Groove. Eto, vidiš, znači to su, ta funky neka muzika ima u sebi tu radost. Ima. I ja volim Stevie Wondera. I on mi ima tu neku radost. Da. Kakvi se nema pejači. A Sting? Sting je car. Koliko pati vo živo si šta go još voliš gledao? da slušaš? Znaš da ja tebe krenem da intervjuišem? Jamiroquai. Išla sam na njegov koncert. Išla sam na njihov koncert i na Stingu. I na Sting, normalno. Da, išla sam. Dobro, i Jamiroquai došli i Sting su... Beyoncé isto u Beogradu je bila. Da, ja slušaš Beyoncé? Pre 10 godina je bila kako peva uživo. Da. Znači, kapa dole. I igra i peva, znači to je nestvarno. Ta žena nije s ove planete. Dobro, ама и тоа да објасниме, значи не е лесно да играш, да држиш не знам какви ритми, кореографија и плюс да пееш. Не е тоа така лесно како што изгледа. Pa znaš šta, to je stvarno, ja mislim, privilegija. Znati tako da plešeš, tako da pevaš.
tako da izgledaš, mislim da budeš takva zvezda, ali ne može svako to. Prosto, znaš, ti crnci imaju u sebi. Voz. Odbaja ga. Mislila sam da je zemljotres. Se plašiš od zemljotresa? A ti baš voliš da osjetiš? Obožavam. Je li ovo skrivena kamera? Не. Nije. Да бе, скриена камера, воз договоривме да помне. Ne, mislila Ова е sam. богата продукција. Сега хеликоптер ке дојде. Znaš ono sad kao pada znaš ono kao bum, ono kao mi odjednom se nalazimo u nekom drugom studiju, ovo je sve skrivena kamera. Ja nisam Jelena Tomašević i ovo nije ta emisija. Znaš ono kao skrivena kamera za me. За крај да пуштиме малку Какав само крај? слики од Какав крај? среќен крај. Pa gde je kraj već? Šta Da je ovo? puštime- Monika, Моника, да. moja draga menadžerka iz Makedonije, jedan veliki aplauz za nju. Ona ne voli da je zove menadžerkom, ona kaže da je ona Зад saradnica, u камерите. stvari prijateljica. Па така е, поздрав Моника. Да пуштиме неколку слики од твојот Инстаграм профил. Jel? Не си, не знам, колку заљубена во социјалните мрежи, не дека Pa нешто. nisam previše. Da. Pa dobro, ali Ама ipak sam Сосема odgovorna. пристојно. Па добро, да, сакаш да споделиш нешто за фановите од време на време. Treba s vremena na vreme, ali ne volim ono svaki dan da kačim. I to stvarno nisam ni taj tip, niti jurim sad, ja ne znam šta. Ne jurim ništa. Да, секој ден као. Да. Здраво. Da. Лайк, шер. A ima ljudi koji žive od toga i stvarno im je to unosan biznis. Па, добро. Tako da sve okej. Svako ima svoju da, priču, така е. svoj tempo. Така е. Ако ти одговара, Jest. бујрум. Ako hoćeš, budi, ako nećeš. Ајде да видиме режија, слика број 1. Ovde sam kao glumatala, kao da trčim, naravno u štiklama sam, ali pevala sam himnu na svetskom prvenstvu u atletike u Beogradu i to je stvarno bila velika čast za mene. И ова вака, ретко си во ваква ситуација да позираш смешно за камера. Обично не сакаш многу вакви работи да правиш. Pa dobro, vidiš, mislim, hvala ti. Ова е кул. Hvala ti na kritici. Те охрабрувам, знаеш, почесто прави да тоа. Neka, pa dobro, ako si mi rekao. Ајде следна да видиме. Jao! Кој се овие на сликата? Ovo je moja najbolja drugarica iz osnovne škole, Ivana, kojoj sam ja danas kuma. I krstila sam je blizance. I to mi je drugarica iz klupe, iz osnovne škole, iz Kragujevca. Браво. Da, i iz Abraševića. Igrale smo zajedno u folkloru i sedale smo zajedno. Ja tek sad vidim na ovoj slici gde sam ja mala, ja sam ova desno. Ja tek sad vidim da Nina moja liči tu. Ама буквално јас ќе ти го кажав Ali ова. svi kažu da liči na Јас ќе ти Ivana. кажам исто. Svi kažu da liči na Ivana. Da. Svi. Tako da, ali ipak liči malo i na mene. Исти. Да видиме следно. Inače sam ovde greškom obukla bratovljeve pantalone Stvarno? na tom rođendanu. I majka je poludela kad sam došla s rođendana. Еве, а сега тука ја гледаме во позадина. Ovo smo, Bože, na šta ličimo. Mislim, na ovako kad se ovo razvuče, ovoliko strašno. Друго е на мобилен Znaš, na кога. mobilnom telefonu mala slika. Slatko, A ovo ovako kad razvučeš, ovo menjaj. Menjaj Tako, slika. Ovo je neko lekovito blato, to smo na Krku. Ostrvo Krk u Hrvatskoj, to smo bili pre par godina na letovanju. Види, Јелена, се надевам дека е тоа. Се надевам, надам се да е тоа. Pa šta drugo može biti? Све друго би било чудно. А Боже свати. кај ви е омилено место за летување? Jo, како mi stalno фамилија? idemo u Grčku. Да? Се Da, одите у Грчка? da. I sad Ivan je se okumio sa njegovim sad već kumom. I ja naravno. I krstio im je sina, Grk Dimitris, i Anastasija i mali Jorgos. Tako da eto nekako Da se živi zdravi. iz tih letovanja izniklo jedno kumstvo i prijateljstvo. Супер. Значи често поминувате низ I idemo i u Hrvatsku, idemo i u Crnu Goru. Mislim, Dobro, ама ова ви е najviše u Grčku. као омилено да речеме. И ајде уште една слика да видиме што ќе. Ете го Сергеј. Sergij i Kristina, naši Eto. dragi. Sergij i Kristina su divni ljudi, naši kućni prijatelji i tako, družimo se, volimo se godinama. Како е ваш Poštujemo. Како е твоето видување
Знаеш, не е често да низ музичкава фела има искрени пријателства. Не е баш тоа многу често. Nije Мислам često. дека ретки се тие така што се вака да речем прави Nije пријателства često, искрени. ali recimo Sergij i Kristina, ja takođe sa Željkom i Jovanom Ivan i ja imamo isto divan odnos i negde Željko je meni bio i kao neki član porodice, ja njemu i on meni. Ipak smo proveli mnogo godina zajedno. Tako da tu je Mari, ja sam i kuma, Jeca Pudar, eto, iz Nevenih beba, imam i Emina Jahović. Ti si isključio. Ja zaista imam prijatelje na sceni. Nisam od onih koje se ne druži. Dobro, naravno, ovi prijatelji iz detinjstva su tu do kraja života, od uvek nekako koji me znaju kad sam bila mala. Točno. Ali lepo je steći nove prijatelje u životu. Како И не? колеги. Како не? Види, уште побаво, зашто да не? Со колеги можеш да си споделиш многу повеќе и многу по-добро може да те разберат. Sale Kovačević takođe. Ето. Sale Kovačević isto, naš dragi prijatelj. Bila sam u Skoplju sa Saletom Kovačevićem. Ne znam da ste bili na tom koncertu kad smo pevali zajedno. Ма сигурно и Pa во isto публика. pre 6-7 godina. Последна слика режија. Последна. Овде нема никој, но ова е во Москва. Da, Ivan je inače snimao tamo, u Moskvi je snimao serije i filmove pre početka korone i Nina i ja smo odlazile često, po par nedelja smo bile tamo. On je bio 5-6 meseci, boga mi, tamo je bio glavni glumac u seriji Kazanova i pa mogu slobodno reći smo živale neko vreme tamo. Da. Zapravo Sankt Petersburg, izvini. И како животот во Санкт Петербург? Pa fantastično. Meni se svideo baš. Sankt Petersburg više nego Moskva. А би живеела таму? Може да се Pa видиш iskreno или ja volim da živim u Beogradu. Tako da... дома си е дома? Da. Nekako lepo mi je da odem da vidim sve gradove sveta. Vola bi što više gradova sveta da vidim i da upoznam što više kultura, ali nekako volim da živim ovde sa svim našim manama. Нормално. Ali nigde nije savršeno. Evo, imam kumu koja živi u Čikagu, isto iz folklora. I tamo je, mislim, kako da kažem, predivno, ali tamo ima mana. Nigde nije savršeno. Да. Види, совршено е таму кај што ќе си направиш да ти биде тебе. Baš tako. Neki, znaš, napraviš svoj svet, svoje prijatelje, svoju porodicu, svoj posao. Živiš svoj život i ideš dalje. Голем поздрав до Иван да пренесеш кога ќе одиш дома. Hoću, hvala ti, on je tebe pozdravio mnogo. Благодариме. Јелена Томашевиќ ја испраќаме како и што правиме со сите гости со најдоброто од Македонија, Good Nature чевите и од Прилепска пивара имаме тука Златен Даб. Мене ми беше ептен мило што беше со нас. Takođe, mnogo ti hvala na gostoprimstvu, na divnim pitanjima, nekako proletelo mi ovo. Ето, гледаш. А ти како рече, како ќе исполниме тоа? Da, kako toliko da? O čemu ćemo da pričamo? Ќе дојдеш пак, можеби со Иван, можеби не, и се гледаме повторно. Добре дојде на си во Rado. секое време. Јелена Томашевиќ.